Sve više Šapčana, bar sudeći prema podacima iz agencija, odlučuje da novu godinu dočeka van mesta boravka i to najčešće u toplini hotelskog restorana domaćeg planinskog centra. Jako malo mesta ima u hotelu Omorika na Tari, gde je 2 polupansiona, doček nove godine sa neograničenom konzumacijom hrane i pića i 1. januara isto to se ponavlja, sve je to bilo 19.900. Kaže, ima možda još neke 2-3 sobe. Sa druge strane, uglavnom mladi odlaze u Beč ili Budimpeštu na jednu takozvanu najluđu noć. Imamo jako povoljnih aranžmana za omladince, Budimpešta 35 eura, Beč 49 eura, što znači klasični doček znači na samom trgu bez noćenja. Za one koji bi ipak da dožive i nešto više od atmosfere novogodišnje noći, najbolji i najpovoljniji izbor je Prag. Divan grad, Češka je inače divna država i jako gostoprimljiv narod. Tu imamo polazak 29. decembra na bazi 3 noćenja sa doručkom, pošto je malo dalja destinacija. Doček normalno na ulicama, postoji mogućnost dočeka u jednoj od njihovih diskoteka, to je diskoteka Očkov koja prima 6.000 ljudi, gde je sve besprekorno organizovano i besprekorno bezbedno. Ulaznica, na primjer, u tu diskoteku je samo za doček 25 eura, to je malo za to i taj kompletan aranžman je od 170 do 190 eura u zavisnosti od smeštajne jedinice, odnosno od sobe. A za one koji zimu vole samo na slici i maštaju o toplim krajevima, tu su egzotične destinacije. Interesovanje ove godine za novogodišnji doček je jako veliko. Imamo naravno bogatu ponudu za novogodišnje praznike, kako autobusom, tako i avioprevozom. Ako želi u toplije krajeve, znači tu je i Hurgada, Tunis. U ponudi su i prednovogodišnji aranžmani za Sarajevo, Beč, Solun, Pariz, čak i Kubu. I tu nije kraj spiska gradova i kontinenata. Pa ko voli, nek izvoli, ako ima novca.